Thokozani bogogo nomkhulu saluka sendoda lesi uGogo Bathini Mbatha. Ngani zakwethu ngilana eMumbai kwelase India. Ngizothula lona uhlelo lwenu nilikhonze kakhulu ihlelo lika Gogo Bathini Mbatha. TV uGogo uLocksmith umavula kuvaliwe emzini amanye amadoda. Ngani zakwethu ngiyacela ke njengoba silana ke na into enkulu abantu abanganitshisakele okuyazi ukuthi amandiya wegogo labantu benza ngani wegogo uyofica isitolo salabantu laba sivaliwe bathi bayesontweni salabantu laba thothi wena wedwa noma nibabili abanye baze bakudayisele ibhluku labambela ngemuva bathi lona lo lingana lo wena kodwa lithothi ibhluku alilingani musube uzoshintsha bese bekutshela izitori gogo labantu laba thola emgwaqo kodwa bawu5 bawu10 badayisa into eyodwa kodwa balala bedlile benza ngani zakwethu ngani zakwethu banemithi engasukumi phansi ngani zakwethu banemithi estrong ngendlela emangalisayo estrong ngendlela xa ukwenza ngani zakwethu ngeke kubenze lutho emithini yegebengu nemfuyo izinto efanele ngeke kubenze lutho emithini yamabhizinisi ngani zakwethu ngaphandle njengoba ngizelana ke ngani zakwethu nami ngizolanda engizospice zakwethu igubhu na yonke into ethi aniyidinge esimeni samabhizinisi yonke into ethi aniyidinge esimeni sokwenza ukuthi izinto zenzeke. Ngiyacela ngane zakwethu ukuthi umuza kuGogo Bathini Mbatha wokwazi ukuthi awuzeli nje kuphela into aklema ukuthi uyayazi. Makhona into engayazi ngane zakwethu ngenza ngakho konke kusemandleni ukuthi nami ngiphume nami ngiyemazweni ngiyofuna lokhuzana siqale eKenya ngane zakwethu eKenya isikhathi sami sisincane kakhulu ngenyolanda nje sijumbane sami bese ngilala ngigibela ngakusasa ngiconnecta ngenza eIndia mangisuka lana ngiphindela khona eKenya ngane zakwethu ngoba ngithe mangithi ngiyabala igroup zabantu okufanele ukuthi iphume eza recently na ngase ngibona ukuthi no imishanguzo lena eyabanginika yona izoba mncane kakhulu compared to imishanguzo lena engiyithola lana lezi zinto ziyibalansiswa ngane zakwethu hayi ngokulingana kokwemithi kodwa kufanele wazi ukuthi okay ngine case yabantu abanemishado ephela ngine case yabantu abanamabhizinisi afelayo ngine case yabantu abagulayo abanezifo engapheli ngine case yabantu abanemisamo ephehlele amanzi amnyama konke lokho ngane zakwethu kufanele ukuthi ngikwazi ukuthi ngoku-accommodate njengoba ngilana kwelase India nase Kenya eKenya ngane zakwethu ningixolele ngisazophindela kakhulukazi for laba abanesifo somdlavuza isifo secancer nalaba abangabathola abantwana thola ukuthi umuntu unengane eyodwa ayithola before emshadweni kodwa mase emshadweni sebizwa ngenyumba inyumba enjani ke yakwazi ike yabeletha before ngizonisiza ngane zakwethu ngisazoyenza a special trip ngane zakwethu ngoba kufanele ngiye eKenya eWest side yeKenya ikude kakhulu kunase Nairobi la bengikhona ngane zakwethu kodwa I promise you ngizohamba ngiyolanda imishanguzo yenu ithongo nje malivumile kuzoyenzeka ngane zakwethu saluka sendoda lesi uGogo Bathini Mbatha umavula kuvale emzini amanye amadoda hayi nosukani madoda bathi uLocksmith uanti usha ngoba sengilana eIndia ke manje yezinye zebongo zami lezo ngane zakwethu eningibize ngakho ukuthi nithi uanti usha ngiyabuya ngane zakwethu nginiphathela nothing but the best mamelani umthakathi unyile ngane zakwethu umthakathi unyile ngane zakwethu uyabona okuzondayo okuthakathayo uyokuthathela into ekhona manje ngoba siyayiphindisela indunga zakho wengane zakwethu ungezikithi uthi uzofuna umbhulelo uzofuna umeqo angiwuphathi umeqo angiwuphathi umbhulelo kodwa ngiphatha ukhiye wakhona futhi senza ukuthi into yomthakathi iphindele emuva kuyena imshaye 10 times saluka sendoda lesi uGogo Bathini Mbatha ngilive ngane zakwethu eIndia eMumbai ngane zakwethu 083-533-9183 stay tuned the new number is coming please don't forget to subscribe don't forget to press the like button and please most important don't forget to share it on Facebook share it on all social media platforms saluka sendoda uGogo Bathini Mbatha malutho